Kanchas di ko masongja atum autonomous state puthak Dimasa Autonomous Council CM aphan kachetong dam. Chang 22 gipa wangala rongaje kapajut. PDC ke tumpen gonta ingko rapli Karbing long lapen West Karbing long angkang kangkir ke pa hiti kulat ingkir kling. Kardom Cardiff 7 berda tanbang nili thare chisong teron non berda ang tanpen RJ Tam. Karbing long lapen North Kachal Hills Autonomous State Demand Committee kanchas dikom asongja tum phaikoni ni phaitrok CR ni Dimasa Autonomous Council Chairman lapen CM aphan chetong dampen hemprek mate Autonomous State apothak chingki chethandam. Bharat Charia ron alo long kedo 244 a kapechun Japan Delhi long kachesong mati sit in demonstration padoji Autonomous State aphan kachesong along RD nang pidu nang jipo lampen kanchas di koma songjatum havlong rong supielong pali dampen Dimasa Autonomous Council a chairman Ranu lang thasa lapen CM Debolar Golosa aphan chetong dam. Kanchas di kama maipu ajit timung ke japensi Dimasa Autonomous Council ke cari asongja tumaphan chetong dang. Garo Jutang Amai Pen Bogojan South Division EBK Mission School Patua Klamalong Kepadu Cheng 22 Gipa Wangala Rongaje Paikoni ni Paitrok Siardi Radamai Pi Kepadu Pensi Pajut Pontanglo. Bogojan South Division EBK Mission School Patua Klamlong Paikoni ni Paipo Arni Pen Kepado Chang 22 Gipa Wangala Rongaje Mate Garo Risonim So Rongaje Paikoni ni Pai Trok Siarni Radamai Pipensi Pajut Pontanglo Wangala Rongaje Along Garo Risomar Okor Jangatum Asonson Lunkan Lapen Kepatu Heihui Chibate Pon Karbing Long Autonomous Council Chairman Horen Singh B CEM Tuliram Ronghang Arisangho EM Atum Lapen MLA Numol Momin Sumrong Hang Amparta Kiti Kiding Abang Pubang Piatung Wangala Rongaji Kepatua Mai Pialong Chetong Dot Rinti Karbing Long lapen West Karbing Long angkang Paikoni ni Paitrok Siari Ghonta ingko rapli PDC ke asong atumpen kangkir ke pa ingkir kling pusi perang ke atumpen birta nang pale PDC ke asong tumpen Karbing Long lapen West Karbing Long along ghonta ingo replian kangkir ke phaing samjin lang Karbing Long along Havartin along Sitame hitikulat inkir klak lapen National Highway 3639 lapen Asian Highway atowar motor chelengjai halapu West Karbing Long along Sitame hitikulat ante inkir lapuse birta nangle lapen non amat ke nahok ta suluk sodaga birta velang Paikoni ni Paitrok Arni West Karbing Long Chinthong Block ke parlo Socheng MEC constituency angkang hamran rong supi pen kilometer trok sian kelo along Ministry of Human Resource and Development ke parlo Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan pen model school ahem ke kim kerang patang sirak nang jipusi hawar arat atum pen ke hang Pinpur में केदम तंग सुरहिनी रसिर के बनिंगकान मालूम EM रूप सिंह तेरन BLCC member लाहौर क्रो लपेन कार्डी तंग सार्थेती सो तुमपेन कचेपदु अजोक से तिरके में हवारलोंग चिंथोंग मॉडल स्कूल चेपलोंग दुंडो लबंग सो स्कूल अलोंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कूल अलोंग आरसो लोके चार्या पोहामाते गर्ल हॉस्टल इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज लपेन वोकेशनल एजुकेशन RMSASI hem along Longjim. Pinpur में लबंग सोय hem केदम तंग Karbing Autonomous Council REV allotment 2011-513 aluateng si pothot longle chiri thongkebra phota surihini rakrehnia ningkan arkoya chiklo niphai inkorai si arnipen pothot surihini rakreke thoma ningkan pre chiklo pen kam chenglo Labang so akam ke claim kepa langdunjia phanta hamren PWD building STO phan arpu pilo bonsita me akama bang koan loma ketang nangjia teng tangte det pusi tirke mahavar chirok togara tumpen akoi pi pini pherangke kelangdam pen kachinia tengke chokidar mohori Nagaland pen si mar au lapen
head mystery Midrul Islam lapen subcontractor ke Chuba Jamir Achor lapen asopi amparta bangpokep sai kachongda de tumapan chetongdam ভাবতে মানে এতিয়াতো কামটো হোৱা নাই এইটো ভাবতে মানুহ স্কুল মানে মাজতে আমাৰ যিজন কণ্ট্ৰেক্টৰ আছিলে তেওঁ বেমাৰ আছিলে বুলি কৈছে হয় প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হৈছিলে বুলি কৈছিলে এইটো কথা সেইটো কাৰণে বুলি অলপ দিন কামটো বন্ধ হৈ আছিল মই নহ'লে এই হিচাপততো ভাল থাকিলেতো মানে কাম আৰু আগবাঢ়িবলৈ আছে সেইটো কাৰণে মালিকটো কৈছিল যে প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হৈছে মোৰ কামটো সেইটো কাৰণে বন্ধ হৈ আছিল এতিয়া আসল কণ্ট্ৰেক্টৰ কোন কোন asal kontraktor tu moi itu income. Bill also not kidding. So if possible, if release the bill in time, he'll finish early as possible, and we'll try to finish early as possible. Construction site leveling was started in the year of 2014, last part December. But the main building was started 2015. Alang nitum kam ke tang thek therek ke GST ke dokok bill apora teng ke long lepen ke chenglok pran ke mimidet pen ke so kachelang nang ajok pusi pherang ke no chethandun CM barim Joyraming leng Karbing Long Temes Council kechari hotsi labang soes ko ahem tikim jiapan long e som tekanglo lasinon alang liputhot BJP pen MLA anghoy kilik kachedan ke hai pen labang soy hema puthak misen pen kikim ke patang da prang jiapan chelang dun tua sonte mepar jipusi hawara radatum pen tuning report Pinikat news na berta bangkila pan si Kang Don Poniklo lai bom the cut news na tumithak me kurang tu